Yang punamakpu Sharatchandra Sharma Impact News ki Manung na taram nok sere ngasi Manung na khana da topic se how to deal with agitators saibani madudi agitators irang huba haiti apam pam da sarkar da kari guma demand ma takchan ba aduga swai gi sarkar gi policing se policy sing ki yaning di phogdor pakanda agitators sai sidum udau le rabani yam chawba yam pik puna makhalam ne adu karim kan da security force sing na agitators sing se mayok na matam da haibatai handle to matam da karim kan da maswai se hai tegi adagi henmande kaina hairakpa aduga karim kanda satra nupi masa student agitator haibatai madu su nupi masa karim kanda adu su commando kanonaga police naga masam hek pai bagi photograph sing kaising unakhre aduga ngarang nan thokibada police na saina kanbada gi impact na maram morakanda satra du turakanda magi lengjumda akoi gi truck naga taksalaga chatkibagi phibam sing leikre aduga hek kanu da haitai yam fresh oina haibatai ngarangi quit india movement ki congress na chatkadaba adugumba rally du saigi tear gas sing kaising kapsalaga thugai haibagi amsu tholei punna yeng akanda maroina security force na maroina state police sing na agitator sing kaising handle tobugi phibam se maswai se kitang hongdokpa kitang khumang chawsalanba natragana kamaina masi handle tawgadage ka haibagi top training ama maswai si mathau tarabra haibagi matang do khana chanaba tanjani lo nation bidabage singdi agi think phabidib se Hareshwar Goswami spokesperson Manipur pradesh congress committee ni tamo Hareshwar Goswami taramok sari adu tamo Hareshwar Goswami oi de nation bidib se P Dhanakumar retired IPS ni ai tamo Dhanakumar su taramok sari adu hek yeta thangna phamini jari se H Benjamin Mate spokesperson BJP Manipur pradesh ni ai marup mate su taramok sari yanan base tamo maroina ngarangi maroina fresh agitation haibata ngarang ugrisi congress ki quit movement india khoi gi british kari gi mayo chat pareli du ki commemoration ni ngarang pangtu pose adugumba observation duga mari lenena chatke to rally ma salandana thugai gi na congress na yam kanna maswa si yaning da ut pa haibatai aduga simalere aduga mamang gi thakta sahi kyali sang sina yengup kan da tamon khangbira pone swai se tamo aina hanjering se atai congress ki kari gi ngasai ngang khopu gi wafon na tabto overall kanu haitai tamo sin haibatai while security forces particularly state police force dealing with the agitators se tamo kamai ubige swai se kitang semdok mathau tanen khanbra up to date ohen gimba mathau tanen khanbra duga saina pangkan kanba tiar gya sel pangkap ta kap sul suarwe kaina ubibra kamai ubige sin tam overall swai se kitang hongdok mathau tarabra sine from the last 10-15 years tiki ubu se sumai sum urga lai haijari batam tase mudi kanone aibu haju harga di police action in controlling or handling kano agitations in akoina puthuk badung tore hai issue ji how to handle agitations hai ne agitator handle to bosi police na to bosi da police ki heli hendi adu to wi na mayang khar nai na gal ke na it's very visible hai lurai poti police ti khulai am khak ne okay hadi aina pai chai gum ne ji ba chai ji matum da nadi sida kallu na matum da chung de kallu hai police chai ji pai nupa na nupi do ana kallu ai mafum da kallu ko ne ana agitators or protesters me am ji thengna ge moi ji phajana moi live post phajana handle to ge harga di chai pai nupa na nupi asana da sarkar da le hai ne ana sarkar ki attitude towards the agitators sarkar ki ai matam to pali sarkar ki attitude towards the protesters madugi matung in police na act to ko ne na police ta chumi police ta budi badram to humoi kari hai tara mayam mi yeng mum uru bani na du budim lakani to bodeng sai ji gi to chai yo pai ga chai no independently to bone chai pai nu para to nu pi na hai ra pui mong da hai bani ana swai matang si da aina hajening bati constitution na pi ba adagi aigi conscience na ai wakhal gi thamoni yaba adui mong da government na chapi ra gadi yam kana problem thu e na khanje hai maramdi ngarang na under recently sum urak pasida yam selective application of law particularly selective application of restrictive law sikha to khra ure adagi ngarang mukta da quit india movement ki rally mu chakki na hai bisi masi ai motadi yam kana pangai kai badi oi thoran kala kana organize to potu yamna activist group na to ba mo to na te matam sana saka pa ma political party ma to jabani
ai political party du support to bu often na che de ko ji ada tawri potu su india gi freedom movement ki yam maru be tang ka ma celebrate to bu gi madu community to bu gi chat pa gi wani matang da permission pi ga pi de ga de kon hong kan to gi to di ga ji akoi state ki administration da akoi gi lebak si gi sason ada sason gi image pa lak to ba ja ko whole state ki image pa to i pot am lai ana madu ai pa kai kai da pot ni khal le ro kai no da mo na nung na ga dong na te ma to ga dong na te adu of course government ki wisdom ni permission ppt den to gan rom ni but the manner in which tawri was the government ki side arrogance ma yaw man ba pot am lai okay okay adoi du ma tamo overall da ngarang gi thuk ki thok adu mathang long som lak chi lak che du ga tawani so maroi na hojik thambire ba hang organo sing sitagi han bangang ba hobirabna first panelist tamo respected tamo Dhanakumar ngang ba hobire swaida kari kari observation level kari supplement to ba to gu yani adu first question tamo Hareshwar Goswami side da ina yanan thamjani base overall da Manipur da chalak pase ngasi ngarang khakina ta bada last 10 years se count or se tamo last 10 years te da security forces maro in particular state police force while dealing with agitators se kamai ubige swai se sem to ningba ko ningba phawi bra du ngarang gi particular yam specific on la kanda ngarang gi se maro hana chief minister obi number CLP ge sule der obi ba sri obi bin haibab se masai democracy ko ngoi na bani adu ga mase police ki police force sinaraga lengak sigi mawung lengak sina khoi gi ahen ba kano sing sina gi bi phem ni hani yam kana condemn to bo phongdok pa masai se ahana kamai thambi nge sini karai no phawi ri se yam kana democracy se khongoi na bani kai haibi ri se kara wadam ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯗ ꯎꯖꯔꯛꯄꯁꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯦꯠꯑꯞꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯗꯣꯛꯇꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯁꯨ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯖꯔꯝꯃꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯔ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯑꯦꯅꯤ ꯋꯥꯛꯁ ꯑꯣꯐ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯤꯁꯥꯡ ꯁꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯤꯐ꯭ꯂꯦꯛ ꯇꯧꯋꯦꯅ ꯑꯩ ꯂꯧꯖꯩ ꯃꯁꯤ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯋꯥ ꯉꯥꯛ ꯅꯠꯇꯕꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯑꯃꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯖꯔꯛꯄ ꯄꯦꯇꯔꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯏ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯂꯨꯆꯤꯡꯉꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯆꯨꯞꯂꯤ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗꯨꯗꯒ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯣ ꯍꯣꯏ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯈꯣꯠꯆꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯈꯣꯠꯇꯕ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯑꯦꯛꯁꯦꯁꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯄꯦꯁꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯏ ꯐꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏ ꯈꯥꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯀꯣꯛꯇ ꯐꯝꯃꯤꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯡꯗꯤ ꯄꯟꯖꯔꯦꯀꯣ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯨꯝꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯁꯟ ꯑꯦꯅꯤ ꯍꯥꯎ ꯇꯧꯅ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯛꯄ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯒꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯁꯟ ꯃꯥꯟꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯦ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤꯁꯤꯗꯩꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚ ꯐꯪꯁꯅꯔꯤꯁꯇꯨ ꯉꯥꯛ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯅ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯦꯟꯇꯥꯂꯤꯇꯤ ꯑꯦꯇꯤꯆꯨꯠ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯍꯥꯚꯥꯔꯠꯇ ꯄꯥꯟꯗꯣꯞ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯅꯥꯎ 5ꯒ ꯆꯥꯝꯃꯒꯁꯦ ꯍꯌꯦꯡ ꯁꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯔꯒꯗ ꯏꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯐꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯄꯥꯟꯗꯣꯞ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯅꯥꯎ 5ꯁꯤꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕꯗ ꯇꯧꯅꯦ ꯂꯩꯔꯤꯕ 5ꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯡꯗ ꯐꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯔꯥꯟꯕꯗ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯣꯏ 100ꯁꯤꯅ ꯃꯃꯥꯡ ꯐꯝꯃꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯗ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯇꯧꯅꯦ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯇꯧꯅꯤ ꯂꯣ ꯀꯤꯞ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯅꯦ ꯂꯩꯁꯤꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯣꯏꯔꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯁꯤ ꯄꯅꯤꯁꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯅꯁꯨ ꯂꯧꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯠꯇ ꯀꯔꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯇꯧꯏꯅ ꯂꯩꯕꯗꯨ ꯈꯪꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯀꯧꯔꯕꯁꯤꯡꯗꯨ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯈꯪꯉꯦ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯣ ꯀꯤꯞ ꯇꯧꯅꯦ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯟꯗꯣꯞꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯔꯨꯝ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯈꯪ ꯑꯁꯣꯗꯃꯥ ꯁꯤꯔꯦ ꯏꯇꯤ ꯒꯖꯔꯥꯖꯣ ꯁꯥꯃꯨꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯟꯕ ꯈꯣꯠꯆꯟꯕꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯀꯔꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯔꯨꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯄꯤꯜꯗꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯀꯔꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯖꯤꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯣꯖ ꯑꯃ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯧꯅꯤꯡꯄꯣꯠꯇꯦꯕ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯅꯦꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯅꯥꯎꯔꯤ ꯀꯥꯞꯄꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯅꯥꯎꯔꯤ ꯀꯥꯞꯀꯅꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯟꯅꯤꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦꯒꯩꯁꯦ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯝꯕ ꯑꯃ ꯃꯁꯤ ꯅꯩꯅꯕ ꯑꯃ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯇꯧꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯁꯤ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯨ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯈꯟꯊꯔꯒ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯇꯩ ꯂꯝꯁꯤꯡꯗ ꯇꯧꯔꯤꯒꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯃꯣꯗꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯕꯗꯤ
ꯏꯎ ꯎꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯀ꯭ꯔꯥꯎꯗ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯀꯗꯨ ꯇꯧꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯈꯔꯁꯨ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯏꯍꯨꯜ ꯈꯪꯅ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯈꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯤꯠ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯔꯦꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯋꯤꯠ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ 9 ꯑꯥꯒꯁ 1942ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯨꯝꯕꯥꯏꯗ ꯕꯣꯝꯕꯦꯗ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯕꯣꯝꯕꯦꯗ ꯐꯝꯈꯤꯕ ꯁꯦꯁꯟ AICCꯒꯤ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯁꯦꯁꯟ 8 ꯑꯥꯒꯁꯇ ꯐꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ 9ꯗꯒꯤ ꯃꯥꯔꯆ ꯇꯧꯕ 9ꯗꯒꯤ ꯃꯥꯔꯆ ꯇꯧꯕ 8ꯇ ꯐꯝꯕ 9ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯅꯦꯁꯟ ꯋꯥꯏꯗꯅꯤ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯂꯤꯁꯥꯡ ꯁꯤꯠꯅ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤ ꯐꯥꯎꯗ ꯀ꯭ꯋꯤꯠ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯑꯦꯅꯤꯚꯔꯁꯔꯤꯁꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯃꯥꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯣꯟꯅ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏ ꯑꯃ ꯇꯤꯔꯪꯒꯥ ꯃꯥꯔꯆꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯀꯦꯔꯂꯥꯗ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯇꯤꯔꯪꯒꯥ ꯃꯥꯔꯆꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯇꯤꯔꯪꯒꯥ ꯃꯥꯔꯆꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯌꯥꯎꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯩ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯑꯖꯥꯗꯤ 70 ꯌꯥꯔ ꯀꯔꯣ ꯀꯨꯔꯕꯥꯅꯤ ꯒꯥꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯙ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯁꯦꯈꯔ ꯑꯖꯥꯗꯅ ꯄꯣꯛꯈꯤꯕ ꯖꯒꯥꯗꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯅꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯟꯂꯤ nationwide observation ꯑꯃꯅꯦꯕ of the 76 Quit India movement part ꯇꯨꯡꯉꯔꯥꯡꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯑꯩ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃꯗ ꯅꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯀꯩꯗꯧꯔꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯇꯩꯗ ꯀꯩꯗꯧꯔꯤꯒꯩꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯇꯥꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯏꯍꯧ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯨꯆꯤꯡ ꯄꯨꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯣꯛꯁꯤ ꯉꯥꯎꯔꯛꯇꯅ ꯀꯩꯗꯧꯔꯤꯒꯦ ꯈꯪꯗꯗꯅ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯁꯛꯇꯝꯗꯨ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯌꯦꯁ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯥꯇꯤ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯏꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯁ ꯑꯦꯖ ꯑ ꯍꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ dealing with agitators ꯁꯤꯝꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯈꯔ modification ꯑꯗꯨꯒ well equipped ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯒꯗꯧꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯧ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯔꯥꯡ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯀ꯭ꯋꯤꯠ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯒꯤ ꯀꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯁꯟ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯝ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯐꯥꯎꯕꯤꯕꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯒꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯔꯛꯄꯗ ꯑꯣꯚꯔꯑꯣꯜꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯂꯥꯁ 10 years when we count about the police force dealing with agitators की overall observation अमदंग थंबिरम ताय ओजा माथेन generally agitation gumba ama lakpa matamda it has to be within the framework of the law aduna moi guidelines ama yauna moi chakadabne aduda hanhan hoi ki congress ki hoi ki respected spokesperson hairi ba potsi moina tang 06/2018 sida August ki tang taruk sida moina DC Imphal West da moina permission ni hiba niba matam da DC na 8 August 2018 da mana respond pirame haibidi moina conduct tawniba rally jaga sida asi hyper sensitive zone ni asina sidi nungairo hedana moina hairame mai letter se ingonda leiri aduna asi ehoina BJP mathak thongba singna ehoi sarkar gi mathak thongba singna scheming tawraga moibu sabotage moi gerale sabotage tawba haiba intention nati hoi gi yamna leiriba ehoi social gi environment gi yamna charge oiriba asi marak sida asuguma political rally lakpa sida horen akaiba khotpa thokani moi mathak ta su sarkar da su haiduna moina preventive measures lobani adu mathak da hyper sensitive zone haibisidi ehoina si order sidi congress na moina sarkar panwa matam da moina earmark toriba jaga ne BJP na toba nata hyper sensitive zone gi notification si 2001 da thokhrabane aduna moina sida clearly haire noi sida rally toba yaro haire adu kanda policing na moina chatlaga ain gi makhada da noi thokpa yaro haidana moi thingjin bane thingjin matam da hoigi lariba moina issue raise toriba yam macha oirasu moina chauna raise toriba issue mayam sidi moina ain do yade khangna moina police ki boreke du thugai na ba torbu matamda police hingna khoi ki prominent politician mayam yawbadu da lathi charge obul nungai tabigi moina tear gas langsin bani yam decent way oina handle to bani hedona khoi ene de loje okay according to my observation second thing khoi rally to matam sida khoi yamba manipur da channa basi police da hek da provoke to weba police da labor policing sina moina asimuk government gi guidelines makhada sensitive zone hyper sensitive zone ko aduga free zone leire aduga sensitive zone hyper sensitive zone leiba matam de police gi mathau ne banga ka dabadu asi ne noi changba yaro haire adu kan dai hoina police won provoke to matam da aduga makhat na ba chaina ba yam si lakpani aduna ekhoi punnamak haibidi rally tawraga police chaina drasu government will always hurt you
न्यूज़ मीडिया थ्रू दे मोइना रैली तौरे मोइ पेन बसी लेरे हैबेदी मीडिया की थ्रू द सरकार ना सदुम नीति द मोइना दु नोट तौरे थमनी बु पोरे अदुना पुलिस खतनबु मतम द इखोई की सोल्यूशन पुरक दसु नते अदुना ngarang इचिनाव कांग्रेस नदी मोइना हाइबदुदी मोइना politically केनो तोबो वानी politicize तोबो वानी इशू दो but when we actual ground my मोंद यमु मतम ददी मोइना पुलिस सिंग नदी नोय थोप यादेना मोइना थिंग करे बैरिकेड तोरगा अदु कांदा मोइना पुलिस दु खन्नब चैनब मोइना कन्ना बैरिकेड थोगाइनब तो मतम ददी पुलिस ना अदु तो मोइ दि डिस्पर्स तोनब मोइना टियर गैस लंगसिन बो वाने हेड अदुगा होइकि पुलिस की हाई हैंडेडनेस लेबो खोपा हाइबदुदी असिदे हाइबु मतम ददी 15 years of congress rule दे खोइ लोइना हाइद्रस खंबा ngaktani aduna sida khara police sing se arrogant way sile oire di ekhoina haina ngai te leite BJP tarap te gidi it may be a legacy of previous government adu hen ekhoi haiban leite hui phawbadi di ekhoina protest obo khotpo oresu hui phawbadi police ki high handed ne ase ekhoi mani BJP sarkar lakpa gidi yam leite haiduna di khoi lowe okay order sai gi marona civil administration na people order to law enforcing agency mon state police to adu khak enforce to America tamo dana ko marona hypersensitive ngarang gi BT road ki congress bhavan aduga lakadu si MG avenue gi sai gi statue left side statue of Mahatma Gandhi gi leba phom do lakpai wari ne so ai hypersensitive zone ni hypersensitive zone se and plus hujik leriba law and order situation Manipur ge agitation je tamo adum machit adum thokpa adum ngali adum any kari orga tagi khangba ngam de phim dune adunu sumarum orga ngarang gi phibam do ohelana koi phim mo oini oibra tamo do tamo de thamdi ge ngarang adun peaceful rally ni ado yam ka hana ganu thokpa gi di thokko do budi mandi manba aduga karim ganda oirak pasu yaba phibam mo oibani na tangai phadana laksan bagi phibam dura sini tamo kamai ubuge sini lo gi mi yang damas I was I think I hope that I was selective application of restricted law and I was Narangi Congress release to us ever. I Congress BJP among you one at the way he is. Nan University Matang, the Kawata Manipur University of the really peaceful rally, much as again application have won the permission refused over. Grounded and Infal West section 144 layer. Next is the Imphal West East Manipur district within the assembly segment Ayamada really may answer 144 later bravo. Sensitive or hypersensitive worry Tamizeva. Another say selective application of restriction laws in Lapuse. The same with the Nakalam the Sagi Prajamayam see the Vitamika put the Mumitan Manever. Aduna Praja Kujon with him never. Number one. Number two. Hypersensitive की मतंग से वहाँ से गया आई न खंगमन लान गदरा hypersensitive है न जोन जी अखोई न practically apply तो वो मतंग दा कंगला फोर्ट की वेस्टर्न गेट से मस्जिद की सुंदर राजभवन नंबर चंगन दरवा BT रोड की अवांग गई थी sensitive जोन ने but BT रोड की अवांग से थी अखोई हम करना hypersensitive ने ट्रीट तो रखती है practically यहाँ करना hypersensitive ने तो रही सी Kangla gi Western Gate Sidagina, Jai School gi petrol pump the show. Sunda Keshampat, Keshamthong, Sandong Sit, or Sydney Yankana hypersensitive in a treat of each. Practically Nico. At the order the detail to the Leramani. Aduga, at all the ways in Manoramagi agitation Kangde, the Gi Matomi, Kanuki Kangde, a Sanrafil Tantu, the Amok, the technology of Pochi. I am a Tarfanji Kangla Western Gate said Moeva. However, the Kratong Kay Talia to you, into engine Chatok Shin Tonoga, Kangla get the Changuaro in a Taneva. At the Garangi examples of the Mona Chatashi BT rotate one Chalaga, MG Chaluga never. That too by a political party led by former ministers, former minister, and party leaders. Mona Duana Lono the situation creator of Canadian Hajidi. Young violent nature or can say, still. Number two, the Sagi handling agitators have a tang in a hygienic bati. Agitator may have handled the with Yan under the Carlay. Among what hasn't over the Carlay. I don't know if she among the discussion, authority, any authority or any government, they need to be responsive in a Mahajur. I give you the Manipur University was
मसी हुजी कन्ना गिरी इना दना आद फेक फाइनेंस कमिटी से में मुसु मुता मुसाना याद रोय है अम तो वेन मुंगने बेसिकली कनो दी ट्रस्ट डेफिसिट ने तो रिपोर्ट थाजन रखते बनेबा हा बे एजुकेशन हो पदा मोइना बिसी लोथोक बिउ अदु तो वदा तो वना खरा होरको मतम चान चान रेस्पोंड तो मंगदी अमग अमग थाजन प्रॉब्लम हैंडल तो हम अदु लुरो मोइन खल ट्रस्ट डिफिसिट तो लेहेंद्रदी एजिटेटर्स से सोरोक कई स्ट्रीट कई थोलपगी मथौदो तारो है सम कान अदुआरगदी confronting with law enforcing agency and agitators sichu khara makhai up to some certain extent adum phanam handan ba yabne haibe adme trust deficit create to buji kanana to ge da authority samna da sarkar gi mathak to tawre sarkar na responsible oidre adum kairani karamo department num da employee and strike to my director kai gi responsible oidre adum kairani adno swain on authority concerned say my agitator na protesters in the demand of the Mogi Potu Pibang authority. Authority responsible with the Kaleva. So I'm the university of physical problem is Igi Motadi. It's a purely question of trust deficit. Thousand of the often me was a fair planning committee, say may had a retired High Court judge on retired acting chief justice or a moment chairman or had a but then Sagi HRD Giama used game after later with the Gasagi Musumuta agitators Karikali, Sidi go Mena Moina to Punuma, the Puyano, Port Hudson Bini, she was Tazan of the Post and a Tazan of the way Port Singi, Lotu Okanda, Torogadi, Pontanero. Agitators confront the Yamka Hanber, violent form of agitation there. Tolo we have any some sort of Yam was a walk on the world there. Tamar Shogosami, Marona, Tamon in Tamsin, Masama the Highway question. I intending to say, Morona, Martina Tambirakoda, BJP spokesperson Tambirakoda 2001 of the Gi, Swagi to see Morona, Brabant the Gina, Natagi MG, Avenue from 5% the Ibagi, Swaisima, Legre, the Gi plus I cited Tanjanim to say commemoration of every good India movement couldn't give Congress Baban the Gina, MG Avenue Boxadum, Relidum, Tokpazala, say couldn't give. Is it a routine can we at the Mongli Bazala Tamo? I do number one Dangan says some Hainer Puan Amati Udri, Hainer Pudum Dangatamon, I think Simdopum Tay Masani, Yams always unity Narangi, Chat good India movement, Chakadoba, really Chakadoba Singdugi Kutta, remove AP Pande, BC AP Pande, Sep Manipur University, Habadukumba, Benderums Yogul and Tawanami. Oh, Yani Tamzaki. Please, Matang Manung 9 Tamzaki. Please. I'm the quick respected BJP spokesperson. I Canada hiding there to Narang State Laiva, Piraiva, letter writer correspondence, Munna Paviata Male. Munna Paviata Male, she is the Ikogi organizer, Congress Savadol MPCC, the Naurem Province District Magistrate, Ideva Poche. Akoi Chatkanu Yadi, Haiwa, Yogdi, which is that. Makoi Hujuzik, Pivasu Kramkano, Ajungarangi, Mamantana, Ajungarang, Yawi, Berriket, Manatu, the Ijulayo. Akoigi, Maraktagi, Honorable MLA, ex MLA Singna, Sieputoro, Kadino, Yadi, Haivagi Harkan, the CSA, Kudakta, Akoigi official sing is Haitagi, Poliski, Maraktagi, CSA, Pishala Kivan, CSA. The debt did item time, which is debt back to Mali, the Marak, the Idiva correspondence letter, Aduraga, Duratari, I say, Hoi no Mudu, the eight Natani. Aduna, see the Ahan, but that's later my operative parts. See Kitang Pazake, Sigi, Kanosiga Mailena. Home Department, Government of Manipur, and SS, the Superintendent of Police Impal West, has sought advice of the competent authority for taking up necessary action. Never. For takes he work, Yadi Haira. Sigi Pochi da Yadi Havam to Yogdi Yalanbada. The Yadi Hiver Pochu Yogdana, Numini among the two Igraga, Kari ground the thing in over. Adunani purely Tamo permission over the Pipe President. Permission PD. Maraki proceeding in proceeding with letter in a lab. Dead big to Umali Havaki, Tamo, no, trust the physical. Let me come. Narangi really do Siki proceedings yet I want you to me about. But the thing is, last final copy with the permitted Hibagi paper to Yogi. Permitted papers and Muina Piracada, Muina Piracagi, Mouta, see you in a period ever. Sina Parsi, you in a period ever.
CCSD permitted to hide the Sigi competent authorities in Masi action local Navaina Madugi advice how to seek to either Tamo si ko si tamo su pije tamo president tamo and tamo competent authority action law say really chala ga di action law hai do ribra na tagana makata ba si sang sing sem do ribra tum tum lo yan yes makata makata na mathangda ngasai leiriba pot sidai hypersensitive jaga hypersensitive zone je lai si copy si leire 2001 dagi ne hypersensitive ki zone sidai da ngasai tamonu su takwi gi juni practically masi karai dai karai khuya thong dagi na krishnapur premi gi marak ta leiriba koi national highway ki portion ju ina dum longna lai adu zone gi description piba sidadi ate ate jaga sing phone be jaga sing normally longna badi question get dagi na Rajbhavan long side Lowi asom state generally have to chap chana karai bo log no de facto ina dwain lei di jury ina lei kan da ni khara pak chawna leibagi pochu lei sidai da khoina hangjaningi ba thamjaningi ba question di 100 ngahan musugi rally matang taruk torongani agast chakibase masai da makhoi karai di yauge da hypersensitive da palliba jaga khara yauri madudi yai yam changdok jaroi gathering at ISBT hare rally route ISBT khuyathong khongnangani karak assembly road aduga khuyatung to not AOC se ngasai hypersensitive ki da yawbneba asina kamain tawna sina kamain chatli no hariba ngahan gi 60 se hypersensitive zone na palliba 2001 gi sidai sida ngahan rally chatpagi soidi tawde adu mayam na khabar da paper da media da sidai da che changloi pujare media da hawki bachu moina punba madu soi tawda wai se permission gum pi bra sini tamo nate magi route mayam je chatkado mayam masi koina fangjaba copy ni masi route mayam chatkado mayam si makoi sigi jaga se hypersensitive jaga yauri loyan na media da hariba jaga se da moi pulli chakki habisu media report su leiba adwain aduna kamain to na chatli no haiba wanda hypersensitive da wang amal leiri yam chawna haijaning madi 2001 dagi na ngasi baw da 18 bok se da BT road ki na taga hypersensitive me na hariba jaga ngasagi practically oiba jaga du nataba jaga mayam na ngasi bokta rally kyam chakhage se mayam ubiraba ngakta neba pureyong khonglang hung yauri nongpok lomda pureyong khonglang sajen thongpoki area da chatlaga hangiba asi bok chatpa mayam leigre somna kan su ate ate pauna bazar phawraga ama chatlaga chatpa nagampan ga jinga ngasai order hypersensitive si yauri adum chatleba masina leiriba potsi handagi hauna adum chatnabani handagi hauna adumak taunaraba thaba mani oli ngasai tangona haibigi bido तत्व जगह दी खुयाथोंग दगी ना कृष्ण प्रेमी की जगह से generally see the coming to so subject to confirmation tamo aduma lere da aduma yore mate da thamje to ne adi wang aduma ai thamja makata nam ta lo keno to gi ge aduga MU gi rally se masi 144 se masi keno east the labor west the labor pandeba in and around haibneba acknowledge story tamo and in and around Manipur University haraga ngahan mayam na khaner ni Imphal East 144 jari de aduna moi mapana somda leibani somna kanna jari aduna yadamni ga haibi pot khar jo in media de kai degi ate ate dik ta gi langating mai mong da adu so hanjage da adu su bukha ai hajaring na aduma lere tamo aduma pulam na acknowledge to jare aduga maroina ngarangi quit India movement commemoration rally to the remove AP pande thabagi potu yobu yogdom tu adu narang se quit India movement haiba se Bharat ki oina matam du da tokiba Bharat kannaba tokiba podamani adugi namuna oina Manipur da su narang se adu akoi ningsang boina pangthok matam du da Manipur ki huju ki leiriba issue khara haibadi AP pande lokthok tabagumba ate framework agreement gumba sigum issue khara di mayam jina lewak ke state ke issue ni aduna madugi peaceful rally du da madu laikat patapa du da punarak pa pioneer ko du mak yaw lawbom natrasu silent khangchano rally chatpa wane commemoration to wane congress state unit congress is so concerned with the state burning issue se sidi akwina chalingai matam du da madu miam da madugi message du mari leina authority sing da pi na baina pai gi ba ai kharati thengnagi okay tamo adu menona sai khuding pangthok pa rally ni sam mase sai khuding pangthok routine rally ni sai khuding pangthok pani asuk sangra sai je pangthok la ba rally ni adu ngarang sidai de ekta yam undemocratic oido mong da yam na dictator mana pan ba laiwak ki mong da ngarang to ki pot che masidi asuki matik congress na condemn to yam chung yaning de masidi uji phok tu saw patri sam sa sawbom chu tu tamo sam bare kanda sidai da tawraga mayam tu da keno langchal laga ko ka sai tamo thana kwan thambi budune moro leader moro over responsible over leader yauri hanagi hek chief minister oibiram bu yauri ado aida
mai khu ga toroga tiar ka sel ga question chelem boy to kitang yeng bada micham praja sing chu dum nungai ti aduga karim kan hoi comment si ja ja ne mai ke gi sum taro ga di loina ba khoi na manung kun pham ai khoi gi state da tham so farak ta mate da maru mate lak sab sai na break ki matung da lak sage to ga bu thamak riba congress side ta gi thamuk pa loina ba khum de ya de ha ba ka ju hard rule like but whatever your side hek number ga di du man sar tham view ni som da kan thank you break ki matung da impact news ki man hone yeng bi ba punam ke pham da thuna putu lak sage impact news mi yeng ta du le bi break ki matung da yeng bi ba punam ku amuk kana taram nuk sare maru mate sai thamdi phanam thambira khre maruina 144 CRPC 144 gi masigi kano hai tai imposition hai batai prohibition hai batai so I say in and around Impal West say adum sorona prevailing law and order situation in Manipur adum leibadi kure imposition le ko sam na kan da yes to bu han gi rally ma matena su hena acknowledge knowledge lebi bani madudi university kari gi kano da crisis gi yang kan da just bring normalcy the Manipur university crisis kaina to bu khopar really achom chati bai tai swai da di 144 lei leina police na yam ka hana thing ba ma pi gi dre aduga james adugi same no mitu su Manipur university gi campus ta gi hai batai musugi agitator musu hai batai marona particular musu ngak tani khara nam mi se muta su yok dob dinate musa su yok dob dinate adubu kanu di musu na yam hai batai moina banner am pairaga university campus from the adwai gate maya da lep kan da adwai rutiar gas capsule laga thugai bai khogai bai musu ki site jam pen da pusing phongduk bi haijeri ba overall sai se kamai explain thambiningi natragana yes permission do pdp da bani permission pai trasu sometimes ngasai gi agitators natraga rally tholi basing juna security force to outnumber already handle to bugi keno da leitramina adum thaba natana option am ta leitabai film dura kamai thambiningi sini hoi thamjaning ba sidi public interest rally haiba malai hai aduga moi intention da sarkar se provoke toge hedana rally to ning ba destructive oiba rally su leiri there is different kind of rally okay adugi yeng nahan hoi hairi ba unit crpc 144 leina rally char le haiba kaino dudi adudi university close down to bagi direct tamba phangau da ba student amasu mai parents sing na yamna thamoi sokna moi people's interest student community interest da moi rally chatpani adu kanda adu moi si security force moi mi mayam lakpadu da security force khara duna thingba sunga moi adu kanda moi na hoi moi lakpa matam da violence thokpa khotpa karisu leite ba adu peaceful rally ne ba adu na sida noi sina michang change khole asumai to haibudi di adu gumbadi haining de tasing na din han musu ate te na chatpa matam de moi security force hekta provoke to ba ado confront lapo matam da yam laibak thiduna student leader masu so e police hoisu suspend to wari boy ba adu gumba keno to lakna na ba idana government nasu yenglaga moina screening to raga sina keno to asina suma strictly moi si block to se sina khara relax to resu ekhoina handle to bangam geni highway adu da to raga chatpani ba aduga law and order breakdown su lakpa matam da taina gada bisi sarkar da ne ba so sarkar na preventive measure lakpa matam da ekhoina nga macha gumna panglaw lawba hebu to honning de ba because in the past we have seen many incidents kayam arrogant na state force na ekhoi rally to ba peaceful rally gumba thuga ira ka tear gas kap live bullet phabu kape adu ga rubber bullet ga kapsile hoi bjp sarkar na hui phawa even rubber bullet huwa ekhoi kapte ba as long as possible hoi si sarkar na to ba si di policing si gender oina na ba mi wanda rally to ba mi sing da provoke to na ba idana yam peaceful ekhoi na yam phayana strictly maintain to ri hai restraint tong na ba restraint tong na ba restriction lei hai bani but still ngasai congress ki moi quit india movement gi rally mata da emukala ke asida moina dc na respond to matam da h ithoibi devi chief organizer congress sevadar mpcc permission for peaceful rally hai man asida haibis matam da ngasai moina noi chatpa yaro he order leite hai chatpa yabo order krai le man asida hyper sensitive zone oiba maram oina ekhoi competent authority da moi permission seek tori hai bineba that means they have not been granted permission to hear a rally adu kanda moina adu khangna moina namphu da chake haiba matam de policing gi moi gi di law enforcement agency amo oina moi chingba tabne chingba matam da lathi charge to bu sunati adu moina yam aggressive ora pu da moina tear gas langsilaga moi disperse to bu ane adu kanda moina asian democratic oya do da please don't preach us about democracy somewhere mate amana ngasai gi
Quit India movement ki commemoration to the remove AP Pande shape Manipur University confusion to that is the fact. I still have the copy. See the media purak paneba. Quit India movement the Pande giming pa asi pilai karga paira ga chatpa haibu sidi different intention natra. Aduna ikhoi de sigumba thaksida sigumba burning issue ni highlight burning issue Quit India movement it is a pure kind of a commemoration. And it should not be mixed up with any other issue. Okay. Every Quit India movement, every commemorate Congress na togani, BJP na togani, every Indian na toga the port neva. Asi the AP Pandey issue putoka. They have been asig issue the moina raised over Mayam media the law and adum raised over gale. Why on the particular day of Quit India movement? Ekhoi na khang jini bo question si. Aduna moi intention to so kari gumba ekhoi na permission piramba matam to so yamna charge oiba yamna law and order sok kada mayam leiri ba. But adu lebi ki to ekhoi na thinghan police na thingban ate haibadi haina high ning de police na di as law enforcement or agency they are doing their duty and then they are handling the congress leader very gently ekhoi na yimu matam da moi men handle to balaite lathi charge to balaite aduga keno hoigi smoke bomb moi na kapsin ba haibadi yamna peace yamna decision obe port neba when you don't noina hoigi han na sarkar su puram riba ekhoi honorable mamangi ex minister leiri aduga yamna prominent oiba congress president aduga deputy cm su leiri moi na simlamba lo why they are trying to break it asugum na ekhoi gi prominent politician oiba singsina ain na yade hai na moi na ain thugai ba matam de it is they are not setting a good example for the future generation aduna moi na decently mina yade hare di manungda nungai na commemorate toraga moi hainu ba haisino ba will tolerate adu kanda moi na police ngona provoke toraga mina tear gas kapsim ma da so haibu de haining de second BJP sarkar lakpa sida hek lakpa sida honorable CM sina any issue da nan sumana haire mamang da su miyam gi numit towe ekhoi gi pen da mayam direct no other government officer ate de handle to han banate CM masada director ekhoi pen da ba mayam do kathok na ba da na mana doors open thame unlike previous government adu kanda ekhoi na protest ongai macha kari su leite whatever ekhoi individual do oisunu group do oisunu ekhoi pen da ba ekhoi gi leiriba issue mayam su CM da unraga adum ekhoi ngang na ba yai adu leina ekhoi na si protest mota vai adu da to sum to matam da di ekhoi paliba sarkar BJP sarkar se da mangba nate ekhoi manipur pun mangba ne haibadi ekhoi na hui power BJP na hon na basi manipur city before going ahead with any kind of agitation negotiating table da laga yam peacefully no sim so haire but sometimes pate no appointment later so force negotiating table da phamaga lotion ba yada issues khar su adum di existing table mali manipur situation yes I mathang wrong class ke mate tamo Dhanakumar maroi tamo da lakchen musi adu ki particular saigi order saigi proceeding hai bate mado adu kamai ubi adu ga maroina tamo da ina hana su dum IPS rit kano obiram banina karim kan da Quit India movement de hai badu ga AP Pande se mayam haina bale akhui swai se nongale gi hayeng oiro pande anywhere pande phim se dum khar di pande se tu matik ti dum phana chatira phatana chatira haibam di achobo question namni nahan gi Quit India movement gi keno ru da mo AP Pande lokthu Save Manipur University kaina ubudo security force me karim bo ro de swai se kitang provocative oiba keno gumba matan or poi ka haibagi chinganingai phone bagi phim do tamo leibra do another question is ngasai gi mok bom gumba hek pokhain ba tiar kya sel gumba hek fire to bose is it a kind of decent way of controlling dealing with agitators tamo kain combination number one ngasai gi letter from DC2 kano se chief organizer Congress Seva Dal gi che masi taseng badi permission sunate okay deny to bum sunate okay but implicitly badi deny to bani okay adu bureaucratic escapism bum di am chawna lere okay masa dai te laudana akhoi di permission deny to gi dena ga haibi ana ba kano to no ba adu pisu pi da ba PGP da ba kana go mo da kana go no permission pira ga di ya ne tra ga ya di speaking order ne PV um to kun number 1 so ada DC na speed re ada DC na mo SP de ibakanda SP na DG da si hypersensitive zone to zone jingi do kan adu competent authority advice PB and sik to re na convey to na je ba SP na ju mase hypersensitive zone oi
ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯈꯔ ꯇꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯈꯪꯗꯦ ꯐ꯭ꯔꯤꯗꯝ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯆꯥꯔꯣꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯀꯃꯦꯟ ꯄꯤꯔꯒ ꯗꯤ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯤ ꯁꯤꯅꯁꯨ ꯑꯦꯀꯣꯔꯗꯤꯡꯂꯤ ꯁꯤ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯄꯤꯔꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯂꯨꯔꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯀ꯭ꯋꯤꯠ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯀꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯗꯤꯅꯥꯏ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯗꯤꯅꯥꯏ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯨ ꯀꯅꯥꯝ ꯂꯧꯅꯤꯡꯗꯕ ꯑꯗꯨꯅ with a very clean advice from certain quarters ꯊꯩꯗꯣꯛꯄꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯩꯁꯤꯡꯕꯗꯤ ꯃꯥꯜꯂꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯪꯅ ꯊꯩꯗꯣꯛꯄ ꯀꯧꯋꯦ ꯑꯩ ꯃꯣꯠꯇꯗꯤ ꯅꯝꯕꯔ 2 ꯃꯁꯤ ꯔꯦꯂꯤ ꯆꯠꯍꯟꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯄꯤꯔ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯀ꯭ꯋꯤꯠ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯥꯏꯂꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯟ ꯆꯠꯄ ꯀ꯭ꯋꯤꯠ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯀꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯈꯩ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯠꯇ ꯄꯥꯏꯍꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯂꯧꯍꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯗꯥꯛꯂꯣꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯅꯤ ꯈꯔꯁꯨ ꯈꯟꯅꯔꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯑꯗ ꯕꯦꯅꯔ AP ꯄꯥꯟꯗꯦ ꯈꯪꯗꯦ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯠ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯂꯧꯊꯣꯛꯍꯜꯂ ꯊꯥꯕꯗ ꯀꯩꯝ ꯇꯧꯔꯣꯏ Yes, ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯄꯥꯏꯔꯝꯕꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯀ꯭ꯌꯨꯖ ꯑꯃꯈꯛ ꯁꯨꯝ ꯄꯪꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯤꯆꯪ ꯆꯪꯕ ꯃꯥꯜꯂꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯩꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯄꯦꯟꯕ ꯄꯦꯟꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯅꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯥꯜꯂꯝꯕ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯎꯈꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯑꯆꯧ ꯑꯁꯥꯡ ꯑꯉꯝ ꯑꯊꯧꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯃꯇꯥ ꯌꯨ ꯉꯥꯎꯔꯒ ꯕꯖꯥꯔ ꯂꯥꯛꯄ ꯐ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯁꯄꯦꯛꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯃꯥꯏ ꯑꯦꯁꯣꯔꯠ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯂꯣꯀꯞ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤꯒꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯈꯪꯗꯦ BJP ꯈꯪꯗꯦꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯗ ꯀꯣꯂꯣꯅꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯟꯇꯦꯂꯤꯇꯤꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯊꯔꯛꯇꯦꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ इकंग खंगदबं तो वेब सरकार पाइबे पाइबे कांग्रेस बीजेपी बो ओरो कांग्रेस भी ओरो एनीबॉडी ओरो मतलब द कॉलोनियल रूल मतलब द पुलिस एज अ स्ट्रांग आर्म विंग ऑफ द कनो गवर्नमेंट मोगे खजना खुंगन बरी रेवेन्यू कानबगी यदि नंफु साजन तौबगी पोस्ट से सुम चटपदं तौरियबो अदा हुजि बीजेपी स्पोक्सपर्सन हाइबिबा एजिटेशन मखन यामी पब्लिक इंटरेस्ट तौबा हाइबा मा अदगी करी एंटी गवर्नमेंट ओइबा हाइबा मा एंटी गवर्नमेंट ओइबा जी इज एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी एसेंस केनो द गवर्नमेंट पामिबो ngakta चलो हाइबा नतेबा गवर्नमेंट तौरिबा थौदो चथाइबा लेंगाक सासोनजि द पिएनदबसु लावबोई रूम लेबा डेमोक्रेसी अदा गवर्नमेंट पामिबा गवर्नमेंट चलिबा मागे तुगी एगेस्ट लाएना मदु हेते एंटी नेशनल ओइना एंटी स्टेट वे हाइगद्रा एंटी नेशनल हाइबा एजिटेशन हाइबसिदि फमलगा एजिटेशन तोबा जाय नॉट नेसेसरी रैली तोरगा एजिटेशन कोदेबा फमलसु रैली तोबा या अदा नसाई एना हाइबना डिस्ट्रक्टिव ओइबा लोन ऑर्डर सोकदबा मा रैली अम लेबा अदो पीसफुल इन चचकदबा मीते लोन ऑर्डर द डिस्ट्रक्टिव ओइदबा रैली सु लेरिबा अदुदि सरकार नदि रैली चत्रि मांदा मोय सीआईडी दि गते रिपोर्ट लोरिबनेबा when it that kind of rally is going to be held अदुना तामो समथिंग साइ थंबि मातेन थंबि के जामो साइ की आउट नंबर ओइबगी तामो सिचुएशन तामो सुन थेंग दो माले प्रोटेस्ट से अदुके मतिक आउट नंबर बा सम सिचुएशन खरा तामो को जायदा याम रियल केस थेंगनबदि थेंगनगरे तामो आउट नंबर ओइबा है क्वेश्चन छे मणिपुर दा खोइना सर्विस कन तो एक्टिव कन ओइ मतुन मणिपुर दा पुलिस फोर्स लिसिंग 10 मुतुंग लेरम ओके हादि मसिंग यामम दे हैबनि पुलिस फोर्स लिसिंग कुथानि पुइ हिंजले ओके प्लस वीडियो लिसिंग 10 मे ओल अदो आउट नंबर ओइदुसि क्राइ वाइदुनि भाबता दे दुगा नरंग नहान की तौरिबा ngसाइगी यूनिवर्सिटी की छात्र सिंगी कॉलेज की छात्र सिंगी पेरेंट्स सिंग तौरप रैली नि हाबिदो मदुमदि आइना हाइद्रगजु प्रजा पुनमना खंगो पोनी इट वाज अ टोटली ऑर्गेनाइज्ड सिंक्रोनाइज्ड एंड काना तौदुनो हाइबदुम ति होजि फोक्ता बिहाइंड द सिन बट याम फसना वेल ऑर्गेनाइज्ड तौग्रे हाइबसिम दि वेल ऑर्गेनाइज्ड तौरे बस तो होला बस मयाम मयाम थाबा जगह सो याम थेंगरे नितोय मूवमेंट तौवे ओके अदगी अमु मीडिया दा कइदाइन उजबदा चलिबा केंद्र चलिबा मयाम से पाइबा फेस्टु नुसुन दे सेम स्लोगन स्पेलिंग सम कराय दुनो मन नमगा थादोरपा ऑर्गेनाइज की पोतुनि हाइबने ताम अदो हाना से तौदि तौरे मखा का हाइजर के प्लीज आई नुसुन जिगे मथंगदा स्पॉन्टेनियस सुंगै ओइदे हाइबा पोति अदुगा अखोइना मीडिया दा कइदसु मयाम लो उ पोनि हाइबा सिंजिना चटपदि पुलिस ना ngak सेल गाइडेड टू रैली में लोइन चलेबा
Whereas ministry get macet rumsu media tu pilih iko, ministry get ute. Madudi atam nana ngasagi anti riot kano kadi loin tahu terus kan lo kari waskomda ministry get non untuk anjel loin le. Cuma kontrol tu film ni tahu. Please tahu. Adu foto hana Ada lan bunda. Kita dosa lah. Kita positif macam tahu hari sokai thambi ni. Tahu kita thambi teh. BJP spokesperson na hagi bidong han Manipur University sakiba rally du provocative oide jidi mayam no loi khangnare haide laudna khongna mayak tawdna laungna dana khongna dana toidu provocative kamai oiruidu no adu chhatra gi punsi pam kanba pamba chhatra gi punsi si kannaba university si ekoi gi ningthina ran tongna bo hona bo haidar gadi madugi pota makhoina chhatra na musuna mutana Musana demand to riba iri pande loktu haiba gi poti loktu kanda neba normal si laktu si okay adu normal si laktar gadi kaido bugi chhatra singdu onjal laga haidro epi pande gi topic chali tamu epi pande se banam ti pangre tamu concern minister tamu ne so chumi kaido bugi men tamu kan tamu no hoji hangi question sima ai thamjage ko ani subada hoy permission nama piradi akhoi ju SDM oijari atai tai lo SDC oijari executive magistrate oijari permission nama sik torgadi laikai gi or thawal chongma gi or chomor chu yai yati haibam haigadam ne yes or no yes or no pigadam ne yes no do pidram ne ya right masan implied ne ba yaraboi ning tam ni aduida tawriba thong du adugi potuni aduga ahum chu bada mana quit india movement ta akhoi ngangi du da akhoi na kaido wi ung banner paina hanu ju thamjabadi burning issue nen thambane yam chauna mi yang tawgadabdu leibaki huji huji oiriba phibamje masi yemra yam pikchanna mi chama ma chani khak tawga leikalga loisansi tawdabu leibaki leiriba awa ana tamatamda aikhoi gi chanabida aikhoi gi imungda kaigumba amada se leitaba yaukanda imung manungi nupi angang ni school da office da kan phi ango busialaga chanai pramani respect amoina like that manipur gi huji huji oiriba phibamsida aikoina kai toge habada yam picture chalaga manipur gi issue sing su postcard na simu du paira kanda madu su reflect au sena togi bani adu loina na madu da yadaba madu na yam na khudong tingai oiba targadi tamuna su thambige duni adu paidana chalu kari gi haidring no ba adu mari suba point amana kamain tawdana ngahangi du violent oiba kamain tawdana keno rally ni kamain tawdana madu intention du mela faidi or kan kamain hana haidring get tai bok tolok tai wani Getai tholoktriba hogdiba solok pho yoroktriba sologa na bok laudriba sibu kamain tong ne ka thingga thamaga kamain tong na madu khoina haige doinoba masidani aikoina BJP government se fascist government ni one party one nation one country one ideology one people lingkhana bo hoda banne na koin thamjai jadu gi damta neba kai mi thopuk tholoktriba getagi kapsel lei du get madung taneba tamo tawbudi chume permission do yes or no clear am di oidio heninga du permission du paidramnina mona somda permission du utpadi ngamdramina makha taba tholok padum deng khambada law enforcement agency sing adum thingi dawdi permission price si kari biri ge tamo adum makti permission ne count to ro tamo se tamo de logo hai tamo yes so ya da ko ne bati permission tamo adu permission ne hai tamo permission pi ge da ne ba ti ko I agree with you madudi authority ki side ki sab chana yes or no hai film di thambo ne hai but what you have obtained is also not permission adu wani tamo de laikat pat bu permission longna bro no really permission longna bra lim chatur mina adum hoy adu gi da maktabu akoi permission check to ini rally ne aduna permission check to ini adu da kari pi da ge ba ai bu thamso ai lo ga ngam bio na ta ngam bio ba na ta tamo ai ja tamo BJP gi spokesperson ngam ai disturb to gi bro I did not react to you interrupt you please baru mate tamo ari sabta tabta bio tamo maru ene kenoni da BJP gi spokesperson ngam ai adu chal interrupt to di ba ai kitang lotion ba se kitang mislet to na clarification to after lawyer kan to wani na tamo ka sai da clarification ma sang bilo na BJP gi habit ne to na adu ain to no let us have some decency men dine sai to ne da ai na sunu da tamo se tamo thon wa am tang ai haijanu ge haijabse sumain to ne karim kanda BJP ki side ki lakpasu adum yawi karim kanda congress ki side ki BJP ki side ta kitang senior ubum na so congress ki kitang junior am oira so angang ni khopani ka haibi he kano to ba adu karim kanda congress side te so say for example representative haibate BJP gari representative lakpase yes for example akoi valley go be akoi manipur si community suna leba ngaktani karim kanda khara nowa me lakanda kitang he loan se kitang khare wang to masiki nerse singchai board BJP and congress thadok bibana phagdong wali ahan angang ab leidong wande in khambada aduga community caste and creed swai se kitang thadok piragadi hena kanu haibata amorom da yam positive oiba
Manung Hutna moina khoi puthokpada maduna matung tarakpada yam kanagane khale aduga tamo Dhanakumar loi thupchin jarage tamo loi thupchin jarage tamo loi thupchin jarage de tamo sai ai men kan leba sana chau tu do amana ngangi da amana I have also you helped. please take 1 minute at the end in the end I want to end this Manung Hutna with men how to deal with agitators haibadu ki positive opinion am tang logo ke tabuni so you please have take 1 minute time please Okay, thank you. Hoigi asigi order ngasai aina mislead to hai basi misinterpret to hai basi kaino asida ibasi de hoi competent authority digi permission seek to ri hai bane ba that means your permission has been not granted. yeah granted adu budi senge at the same time police ki arrogance hai di noi ki spokesperson hoi honorable MLA mana police ki recruitment matam da BJP level matam da mana protest noi lokop da thamni bane ba we have not done we have not no we have not come Hani was kona adu phawdi khoi mathang nan se loiba ngamdong man de ngam please mate tamosu hanna khoi guruker oiramani aduga senior politician mayam yauribani law na ya aina yade haidona noi lamfu da tobu matam da di reaction police na todra moina kada ida aina yade hairage wani sida sensitive zone ne khoi competent authority de khoi na seek to hai ne permission granted oidri noina lamfu noina thugai sensitive hyper sensitive police na react to bum one dagi legre am palli tamo dran ko lo chalak pache ngasai khanaba topic se pong ong sak chu nungai dong mande marona center stage hai batai how to deal with agitators se tamo 1 minute tamo kari opinion thamini tamo isam ai ngasai ho bu du sama nei agitators handle to buse police nga ta thadu bu yaro okay aduga tawribe agitation du any sort of agitation la bu sida khwaidagi maru poti aina sai trust deficit am bot madule handaba adule handana bu kwaidi kaino da timely response timely responsive होता है कर्म भी इशू हम लाए इशू जी लागे से हंजन नहीं पल्ले यूनिवर्सिटी भी सी लोग तो है छात्र जिन्हें हो रहे छात्र तो की मुता यावसले मुता दे मुशा यावसले तो दे मुझे कैनुम ले रहे ना है ना example lo na musi example lo ना है जब निको गवर्नमेंट ना timely कैनो ना है जी कैनो कैदो बनो है बा अदगी सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो भी नहीं ना सेंट्रल गवर्नमेंट सी गवर्नमेंट ले रहे कैनो है ना स्टेट की कंट्रोल बात है सेंट्रल गवर्नमेंट था अपने में तादे है स्टेट ने सेंसिटाइज तो चंगे नंबर 1 okay नंबर 2 दा करिनो कैदो बनो ना हंग बकान से दा ओपन हार्टेड ओय बम चंग okay बायस पे यारो जैसे bias le yaro बायस ले यारो ओपन होना इशू जी करिनो मतंग से मयाम याम है ना एबी पांडे जी आरएसएस कैडर ने दिन याम है नहीं को आई एम नॉट श्योर particular adom chale se tamo adom chale khumja how to overall how to deal with agitators la tamo ngasa ga aduni ne yam है नहीं adu oiraga mayam no je haina bani ko ina haibani te go mayam na haina to moi adu oi bani na BJP government na mai support to re bias to re khole mayam hai re ba so trust system lai re to ko na open hearted discussion mayam to atok ta haibani sam da kana so the agitators se yam na to mo tan da su violent ba agitation olak tringe te control to bu yana bagi remedy me yana tamo tam nani tamo ai som no silok jo ge dong 1 minute please on the ground as a police officer अखोई थे नबो कांदा याम violent रे बा अखोई असाइबल तांथु एना तो एजिटेशन याम कन गिबो लेगी मनोरमा के हता अखोई थे नहीं को याम साथी साथी एजिटेशन फिनाम थे ने देगी कनो की आगे तंफसना हाथ खिबगी रेप एंड मर्डर केस याम चौगो एजिटेशन थे आई लोइन थे नहीं गातनी थे न मतम सिदा सिंगे मैदल लेरगा कनो मैं नाउरी कैप्सल लगो कनो तुम नको मैं आम थिंग नबो सिदा ओपन नो थिंग नरगदी केसु का हेन देबो अदगी पोस्ट जून 18 नेक्स्ट ईयर दा अखोगी open no bese ngai gi wari sab khang na ta bada action bok da open no ne rati lumpu yaw tar di habni sam da ka da open no ne rati khang khang gi अखोई सु तौदे आदा बे तौबनी को नो सु तौदे आदा तौबनी yes exactly पाव म बॉडी लैंग्वेज दा फोन में yes yes adu सु केस तौदे okay अदगी अमु कनो दा अखोगी 18 जून की मथंग दा ने नोआ मथंग ओलक पर चाहिए दा कम्युनिटी तौने मेरा रैली चकनी तो यूसीएम न तो ऑर्गेनाइज तो बुजी अखोई पुलिस सौन मोय मतेंग पांगे मोदि हम कन हाई नो कंट्रोल तो बुंगो मोय तो सु भरे तौरने तौरोय तौर का चौसल अगति ये साउन बोर तो चौसल का यूसीएम न कंट्रोल यूसीएम न तुंबो गाड़ी में थाय ने कनो दा okay adu ai du ubo phangi tamo haidi sango theng hai ru da onsal la go na mai thag bagi agitator se kitan ka bagi okay tamo masida kama to ge da ka le biti leiba khoju we are not against you but we are doing our duty
yes 노이수 노이 아코이 폴리시 게선 나테고 더부도 노이수 노기 또 홈 또군이 해부 포시기 바움 파우너가디 양 과해는 거가는 다 하는데 해줘 거는 okay thank you tamo hari so 1 minute tamo how to deal with agitators aina haidening je kaim nate ngasai permission rally akhoi matang do aduri the permission piuda yes or no haibase kyam luge haibase haijar gai tension jage tamo ado ri tamo ngam cha khido male samna ga adu question ngai thangure doi khangi tamo theidok ko manbam chu changi sai tamo tano kwana yam phone thangure phaidok ko manba masigumba ain khambada formula se matam du ko ina khamda le dam mali yes ai dum haijari permission pigera piroira nom de haibam thui yes haige so haibi yam seng ha kanda adu karim kanda permission phangdana permission phangba manbai mongda hena mangom du chatpai phibam dum do in khamda any congress ogera mogera chatpi dabna pharenge khale adu men tamo pam job se ai pam basang pibiram dai tamo solve su tamo tamo how to deal with agitation kitang tamo senior ne yang kuina kano to kitang suggestion thambiro ha dam si suggestion na je hujik lai ba akhoi da manipur da lai si burning issue ahum mari khaktani yam mari gumba lai ko haijari ba framework agreement ai suggestion ne ngasai kamai to no si agitation mayam lakadori lai kamai loisan da ge da manipur da su pali sarkar ji BJP led ne center da suni masi kari no haibuduma miyam da khangan maga loina na mayam na kinari ba article 371 natraga kai gumba hiramam ta da not only territorial da natana atai administrative oigera financial oigera masima chokal loi haibase chapchaba hujik pali ba sarkar sina akhoi central government BJP led sidagi madugi chapchaba ayaba aiba podam ka assurance ang number 1 lawraba agitation kari karasi ma so number 1 agitator sing sina state da tholei ba lambi da tholei sing se matam dugi pai ba sarkar na rule to wa hitaba governance matik cha da bagi tholok ne habni please go ahead mate please take 1 minute give me some suggestion on how to deal with agitators in the sense moi agitator di security force the provoke to the matam da di issue leite ba when only law enforcement agency the moi na confront to ga provoke to matam da di adu ga retaliation la ko wane ba aduna tasing na di hoi phau ba mamang sarkar na deal to ramba yam arrogant hoina suppress to ramba agitation aduga mamang sarkar Robin Hood sire best way suggestion best way suggestion di so far BJP government lakpa matam da di gentle hoina deal to re hoi logi adubu hoik sidi hoina hoigi BJP sarkar na hoik deal to bu na sum chathadradi hoi confrontation si ayam leiroi aduna yaradi agitate aina appeal to ningbadi agitation to gadaba ekhoi CSO edusunu political party edusunu haibidi within the guidelines of the law adu manung da tawsi adu kanadi law in a peaceful oigani ekhoi gi voice sarkar na chap chana ekhoi gi laws ekhoi gi voice de moina heart to bigine haibisidi si thamjaningi adu ga second da ngasai manipur university da di hoi tamona haibi beduda manipur government se na yamna careless nature da yamna neglect to bugum na khalleba manipur government hoigi paliba BJP sarkar na central da chaliri ekhoi na tamodu kwan thamdra state example ma cham bi boni but so far trust deficit se thamdra di it's an every issue not only university issue prayana di trust deficit later timely response to ba prajana di komai lobi bino khangde hoi phawbade sincerely prajana pambu ekhoi BJP sarkar ma so BJP party na ekhoi na central da hairaga hoi phawbuji inquiry commission ate mayam moi initiative lori ba timely response period having maten thamri system chal raha but the time is just running out okay thank you so much today we'll have some other days okay thank you tamo Hareshwar Goswami adu tamo Dhanakumar adu maru bate ngasi impact news do lakpi ba tu ngasi manung na che bapung phan bi da lo chalak butai kai community ba case o mapo amu kan thagat chare ngasi ki dam ta impact news gi manung na matang chalo chajana batan jai role adu lamdam ji tholi ba thok do wa thok kya gi marik chum report ki damak impact news mi yeng ta do lebio